Muraho, Yesu nashimwe. Hello, praise the Lord. Yitwa Pasiteri Musabyimana Marie Teresa. By the names of Pastor Musabyimana Marie Teresa. Ndubatse mfite abana I n'umutware. have a family, I have kids and a husband. Nje uyu munsi tariki 26 z'ukwa karindwi 2021. I'm here today on 26 July 2021 Ngira ngo mbagezeho ubutumwa Uwiteka Imana yampaye. to give you the message I was given by the Lord. Yampaye ubutumwa ku ijambo rivuga ngo ntamyaka ijana. He gave me a message on a saying that ntamyaka ijana, which means there is people of nowadays, they think they don't intend to live in more than 100 years. They are going to die tomorrow. I thought it was just a word as usual as the other words. Ariko Uwiteka siko abibona. But that's not how it is seen by the Lord. Kuko twebwe twumva bavuga ariko Imana yireba imbere. For us, we hear them saying, but the Lord sees in their heart what they are planning, what they are thinking in their mind. Uwiteka yabonye ko abantu bavuga ngo nta myaka ijana ni abantu baba batakifitiye icyizere. God saw that people who say ntamyaka ijana, they are people who have no hope for the future. Baba baratakaje ibyiringiro byo kubaho. They have lost their faith of life. Baba bumva bakora ibyo bashatse bakavuga bati ejo tuzapfa. They feel like they can do whatever they want because they will die tomorrow. Bene abo uzabasanga ari abasinzi. Some of them, they are drunkards. Uzabasanga ari abasambanyi. You will find them in sexual act, prostitution. Uzasanga ari abajura. Some of them will be thieves. Bigaragura mu byaha byinshi. They do a lot of sins. Niyo mpamvu Uwiteka yafashe iryo jambo arigereranya n'ijambo riri muri Yesaya. That's why God compared that word ntamyaka ijana with the word we found in Isaiah. Yesaya ibice 22 umurongo wa 12 kugera ku wa 13. Isaiah chapter 22 from verse 12 up to 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Let's read in the name of Jesus. Ijambo riravuze ngo uwo munsi Uwiteka Nyiringabo yahamagariye abantu kurira no kuboroga no kogosha inkomborero no kwambara ibigunira, aho kugenza batyo habaho kunezerwa no kwishima no kubaga inka n'intama no kurya inyama no kunywa vino, bati reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. It says, Isaiah chapter 22 verse 12 and verse 13 says, the Lord God of heavenly first called on that day for weeping and mourning and shaven heads and wearing the mourning clothes, but instead there was fun and frivolity, killing of cattle and slaughtering of sheep, eating meat and drinking of wine. Eat and drink, tomorrow we will die. Nta myaka ijana. There are no more 100 years to live. Rigereranywa no kuvuga ngo reka twirire twinywere ejo tuzapfa. It's compared to this word we've read, saying, let's eat and drink, tomorrow we will die. Mu gihe cya Yesaya hariho ibyaha bitandukanye. In the past, the time of the prophet Isaiah, there were a lot of sins. Bakoraga ibyo bishakiye. They will do whatever they want. Mu mirongo ibanza iravuga ngo nta nubwo bigeze bita ku waremye. For the previous verses in this same book of Isaiah, it says that they didn't even consider the one who created everything they have seen on the earth. Ntabwo bigeze bamuha agaciro. They didn't value him. Igihe abahamagaye, whenever he would call them, arabahamagara ngo nibaze barire. He called them to come and kneel before him and cry because of their sins. Baze baboroke. To come and ask for their forgiveness. Baze bambara ibigunira. To come and ask forgiveness of their sins, of their bad doings. Ariko ngo abantu baranga. But people denied. They said no, they didn't come before him. Bashaka ibibashimisha. They wanted
things which are going to bring pleasure bashaka to them. kwinezerera. They wanted to enjoy. Aravuga ati reka tubage inka, They said, let's threaten cows tubage n'intama, and sheep, ubundi twirire inyama, and then let's eat meat, twinywere na vino, and we drink wine, kuko ejo tuzapfa. because tomorrow we'll die. Ab'iki gihe nabo For people of nowadays, baravuga ati nta myaka 100. they say we are not intend to live up to 100 years. Waje tukajya kwiyibira n'ubundi ko nta myaka 100. Can you come and you go with steal somebody else's property because we are not going to live up to 100 years? Umuntu akajya kwica kuko azi ko ejo nta bundi buzima. People have lost their hope of life, whereby they kill others. Abantu bakajya gusambana kuko batekereza ko nta bundi buzima. They engage themselves in prostitution because they have lost their hope for the future. Batakaje ibyiringiro. They have lost their faith. Nta mahoro yo mu mutima bafite. They don't have the heart peace. Imana ntago bayiha agaciro. They don't value their creator. Kuko niyo ibasha gutanga ubuzima bw'igihe kirambye. Because God is the one who gives life for a long time. Niyo itanga amahoro y'umutima. God is the one who gives peace in our mind, in our hearts. Muri iyi minsi barayirengagije. But in nowadays, they have left God behind. Birengagije ko ari umuremyi wabo ukomeye. They have forgotten that God is their creators. Birengagije ko ishobora kubabarira. They have forgotten that God can forgive everyone. Turi mu gihe gikomereye isi. We are in hard times Aho uburwayi bwa COVID bwica abantu benshi. where COVID pandemic kills a lot of people. Abantu barihebye. People have lost their faith. Ariko na mbere yaho bari bihebye. Even before they had lost their faith. Ariko icyo Imana ibahamagarira none But what God calls them for today ni ukugira ngo bace bugufi. is to kneel down. Bamenye ko Imana ariyo ifite ijambo rya nyuma. Know that the Lord is the one who have the end word to their life, to their lives, Ubuzima bwabo. to their lives. Imana yo mu ijuru God from heaven irahamagara buri wese is calling everyone uvuga iryo jambo who say ntamyaka 100, nasigeho, just to stop that. murekere aho ngaho, Stop that. kuko Imana ntabwo yishimye. Because God is not happy with that saying of Kuko ri- ntamyaka 100. kuko riherekezwa n'ibikorwa bibi. Because after that saying ntamyaka 100, there are bad doings Bisuzuguza Imana. which doesn't glorify the Lord. Nimugarure umutima. Please bring back your hearts to the Lord. Mwerekeze umutima ku wabaremye. Please bring back your hearts to your creators. Imyaka 100 ubasha kuyigira. You can live up to 100 years. Ushobora no kuyirenza. You can even go beyond that. Kandi nawe utayirenza. Even if you don't go beyond that, Iyo umuntu yavutse when you are born, abaho. you live. Igihe ubayeho cyose ku isi. When whatever time you intend to live to the world, Numara kuva ku isi uzajya mu bundi buzima. after death, there is new life. Ubwo buzima uzabubaho. You will live continuously to that life. Nuba warakoze ibyiza If you did good doings, uzabana n'Imana. you will live in heaven with God. Ubuzima bw'iteka n'iteka. Continuous life, eternal life. Nuba warakoze nabi If you did bad doings, uzaba mu muriro. you will go to hell. Nabwo uzashya ntuzashira uzakomeza ushya. You will be to hell and you will be burnt continuously. Urumva ko umuntu wavutse akomeza kubaho. You understand that whoever who is born lives long time. Mugarure umutima ku Uwiteka. Bring back your hearts to the Lord. Niko Uwiteka yambwiye. That's what God said to me. Babwire mugire ibyiringiro. To tell you, bring your hope back to Him. Mubwire Uwiteka abarinde. Tell Him to protect you. Musabe Uwiteka imbaraga. Ask for strength from your Creator, Zibakura mu byaha muri. which is going to take you away from your sins, Zibakura mu bidafite umumaro. which is going to take you back to the Lord and leave your sins behind. Ejo hawe ni heza. You have a better future.
nagira ngo nkubwire ngo ejo hawe ni heza I wanted to say this again. You have a better future. wimera nk'abariya bantu Don't be like those people babereyeho kurya who intend to live for eating, babereyeho kunywa who intend to live for drinking, babereyeho gukora ibyaha who intend to live for sinning. ahubwo bumuntu Be the kind of person ubayeho kugira ngo agire icyo akora ku isi who intend to live and change the world of today. ubayeho kugira ngo asige isi ari nziza Who wants to leave the world, the earth, better, a better place than how we found it, kuruta uko yayisanze than how you find it. wikoshye bagenzi bawe Don't whisper to your neighbors or to your brothers to do the same, to sin. wibica mu mutwe Don't engage them into your sinnings. wibikora Don't do that. wibikora Don't do that. uwiteka ni umuremyi wawe God is your creator. ni umucunguzi wawe ku He's isi your savior. azakurinda He will protect you. azagufasha He will help you. azagutabara He will save you. numushakana umwete If you find him, uzamubona you will see him. uzamubona You will see him. uzabona ubwiza You bw'imana will see his goodness. uzabona icyubahiro You cy'imana will see his glory up to your life. nugendera mu nzira igororotse If you are in the right, uwiteka azaba mu ruhande rwawe God will be by your side. ntibongere kuvuga iryo jambo Don't say ntamyaka ijana anymore. gira ibyiringiro by'igihe kizaza Have hope for the future. uwiteka agufasha mu kiganza God is holding your hand. niyo mpamvu utarapfa That's why you are alive. hari abapfuye There are many people who died today, even in the past days. urabazi bamwe You know them, some of them. wowe ni iki cyakurinze Why didn't you die? ni wowe wirinze Is it yourself who protected you? wariye ibituma udapfa Did you eat food which other people ate, hari but they are amafaranga dead? watanze Did you give money? hari ikintu na kimwe watanze Did you give anything to deserve life today? ni ubuntu bw'imana It's only the kindness of the Lord, ni ubuntu bw'imana His grace of the Lord, ni ubuntu bw'imana His grace of the Lord. ntabwo imana irahagarara gukora kuri wowe God didn't stop working. ntabwo imana irahagarara gukora God kuri wowe didn't stop. uwiteka azabana nawe God will be with you. kandi azarinda ubugingo bwawe Will save your soul. Will save your azarinda life. ubuzima bwawe Will protect your life. kandi uzabona ibyiza bimuturutse And you will see good things from Him. nagira ngo umwizere I want you right now to believe in Him. tandukana n'abavuga iryo jambo Separate yourself with people who say ntamyaka ijana. tandukana n'abariya bavuze ngo nimuze twirire twinywere ejo tuzapfa Just differentiate yourself from people who just say, let's eat and drink, there's no tomorrow. Still, we will die tomorrow. nibyo byari binzanye That's why I'm here today, kugira ngo ugarure umutima to bring back your heart. imana iguhe umugisha May God bless you. niba wumvise iri jambo If you have heard this word warangiza ugahinduka and you change ugahindukira and you turn, hanyuma imana ikakugirira neza God is going to bless you. ubu butumwa nibukugeraho If you receive this message, bwoherereze mugenzi wawe kindly share it with your sisters, brothers, and friends kugira ngo twubake ubwami bw'imana to build the kingdom of the Lord mu mitima y'abamaze kwiheba in the kingdom of people who are hopeless. imana iguhe umugisha May God bless you. amen Amen.